Duh, alhamdulillah tuh si panen dewa iya Mas Sep. Panen yo. Wis dipanen deui alhamdulillah. Tereh pinu. Ieu batu teh ada sebulan gitu ieu pinu. Sebulan 2 kali panen. Alhamdulillah karung sedikit gitu. Oh, tapi kan orang udah nono kan. Itu tapi pakai pakai wadah. Teh kayaknya sebulan menang 2 kali panen.